I ćao svima, moje ime je Stefan sa kanala Super Pro Stefan i dobrodošli u jedan novi video. U današnjem videu ću vam pokazati kako možete hostovati Java Edition Minecraft server na vašem telefonu. Ova aplikacija se zove CubeWrite i ona vam omogućuje da hostujete Minecraft servere direktno sa svog telefona. Sad se vjerovatno pitate kako je uopšte moguće ovo da radi. Java Edition Minecraft serveri su poprilično zahtevni. Da biste hostovali neki prosječan Minecraft server potrebno vam je barem nekoliko gigabajta rama, ali u čemu je ovdje caka? Većina Minecraft servera rade na forkovima Bucketa. To su na primjer Spigot, Paper, Twinity ili sam Bucket i uglavnom ti serveri su poprilično dobri. Imate gomilu plugina za njih, mnogo featura, ali zato Bucket uopšte nije toliko optimizovan. I u čemu je ovdje caka? Sam Bucket i njegovi forkovi su kodirani u programskom jeziku koji se zove Java, dok je CubeWrite napravljen u C++, što je mnogo manje zahtevan programski jezik. I suština je da sami serveri mnogo manje troše i mnogo manje zauzimaju. Naravno, postoje i neke mane CubeWrite-a, kao što su to da podržava najkasniju verziju Minecrafta 1.12, pošto sve verzije posle 1.12 su mnogo zahtevnije. O tome sam pričao čak i u svom videu za besplatan Minecraft hosting, mada CubeWrite trenutno radi na verzijama koje su 1.13 i kasnije, tako da se možemo nadati da ćemo i te verzije vidjeti uskoro. A druga mana je to što postoji mnogo manje plugina za CubeWrite servere. Tako da malo kasnije ćemo da pogledamo koji su sve plugini dostupni i kako oni rade i kako ih uopšte ubaciti na vaš server. Ali za sada hajde da skinemo CubeWrite aplikaciju na naš telefon. Znači potrebno je da sa telefona uđete na njihov sajt, link se nalazi u deskripciji ovog videa i želeo bih da napomenem da je ovo dostupno samo za Android telefone, što znači da ukoliko koristite iOS ili neki drugi operativni sistem, CubeWrite neće da vam radi. Uglavnom, hajde sada da kliknemo na ovo Android dugme i da skinemo. I evo je ovdje zadnja verzija, znači 1.5.3, nju ćemo i da skinemo, idemo download apk i evo ga ovdje. Znači idemo download, pojavit će nam se gore, evo znači odmah se skinulo, poprilično je brzo jer ova aplikacija zauzima poprilično malo memorije. I hajde sada da instaliramo, znači evo instalira se CubeWrite i evo ga, znači instalirao se CubeWrite i sada možemo da otvorimo aplikaciju. Na početku naravno moramo da damo aplikaciji dozvolu da pristupa fajlovima našeg telefona, tako da ćete samo da kliknete allow i evo je sama aplikacija. Kako biste dobili vaš server potrebno je da kliknete na ovo dugme install CubeWrite i evo ga, sad će vam poprilično brzo da se instalira i to je to. Po defaultu je sve automatski podešeno, tako da evo ga naš server. Hajde sada da pokrenemo server. Prvi put kada startujete server malo će duže da se pali, svaki ostali put će to biti poprilično brzo. Da upalite neki prosječan Bucket server potrebno vam je između 10 sekundi i nekoliko minuta, dok ovdje hajde vidimo koliko će se brzo upaliti server. Idemo start. I server je upaljen. 899 milisekunde, znači manje od 1 sekunde je bilo potrebno da se upali naš server. Niste svesni koliko ovo brzo radi, naš server je već upaljen. Hajde sada da vidimo malo aplikaciju, znači postoji ova stranica sa kontrolom, tu možete upaliti i gasite server. Onda ovdje imate konzolu, tu kucate komande konzole i ovamo imate podešavanja o kojima ćemo malo kasnije da pričamo. Tu imamo i ovdje web admin koji možemo posle da pokrenemo i možemo samo da spustimo traku sa notifikacijama i ovdje ćemo moći da vidimo lokalan IP na kome radi naš server, tako da hajde mi sada da uđemo. Na kompjuteru sam povezan na isti internet kao na telefonu, tako da hajde sada da uđemo na server. Automatski naš server bi trebalo da podržava verzije između 1.8 i 1.12. Evo ja sada palim Minecraft 1.12. Na kraju videa ću pokazati kako možete port forwardovati vaš internet i da mogu i ostali igrači da uđu. Uglavnom, hajde da uđemo na naš server i vidimo kako radi. Znači, evo nas ovdje, prvi put ulazimo na server, znači nalazimo se na jednom bloku. Hajde ja sebi začas sada preko konzole da dam operatora, ukucat ću op super pro Stefan.
Tako, i piše ovamo you were assigned the rank admin i sada mogu da ulazim u creative i sve ostalo. Hajde da vidimo TPS našeg servera, znači možemo da ukucamo TPS ili ti vam ga tikova po sekundi. Što je veći TPS, to server manje laguje i maksimalan TPS je 20, tako da server bez i malo laga ima 20 TPS-a, a ovdje kao što vidite većinu vremena imamo oko 20 TPS-a. Kao što vidite sve se učitava poprilično brzo i render distance je zapravo poprilično veliki, nisam siguran koliko je ovo, mislim da je ovo 10 čankova, nisam skroz siguran. Ok, hajde sad malo da pričamo o pluginima. Po defaultu na našem serveru imamo ova dva plugina, znači Core i Chatlog. Chatlog plugin mislim da služi da u nekom folderu pamti chat vašeg servera i Core plugin vam daje neke osnovne komande na vašem serveru, tako da kad bismo ukucali _help i zašle bi nam te kao glavne komande koje mi imamo, znači možemo da dajemo efekte, da podešavamo difficulty, da banujemo, da kikujemo, imamo skraćenice za komande, na primjer samo gms ili gmc, imamo _item ukoliko želite da date sebi item, imamo _msg ukoliko želite da šaljete privatne poruke. Po običnim podešavanjima ovdje postoje rankovi VIP, operator i admin. Iskreno nisam siguran koje permisije imaju ovi rankovi, ali eto tu su i možete da ih podešavate preko fajlova. Pre nego što pogledam listu plugina koje možete da skinete za Qbrite, želim samo da uradim jednu stvar, a to je naravno da testiram lag servera uz pomoću gomilu TNT-a. Također imajte na umu da ceo ovaj server radi na Huawei telefonu od 200 evra koji je star 2 godine. Hajde sada lepo ovako da testiramo performanse našeg servera. Oh my god, ovaj TNT me je stvarno izgurao i ajde brzo da proverimo TPS. Znači TPS je bukvalno oko 20 svo vreme, znači 19.76. Mada zbog optimizacije postoje neke stvari kao što su na primjer malo usporeni udarci mobova. Vidite kako nekako čudno izgleda kad udaram kravu. Uglavnom, hajde sada da se bacimo na listu plugina i kako možete instalirati plugine na vaš server. Ukupno na ovom ovdje sajtu ima 482 plugina koji su pravili različiti ljudi. Hajde ovdje da vidimo najpopularnije plugine. Na primjer, ovdje imamo neki plugin za dodavanje shopova, imamo plugin za ekonomiju, znači da imate novac na vašem serveru, imate Kit PvP plugin, imate Skyblock plugin, imate čak i anti-cheat koji ja mislim da je zapravo automatski ugrađen u naš server, ali mora da se enabluje. Imate plugin za podešavanje vašeg chata i tako imate neke osnovne stvari. Na primjer, postoji ovaj plugin Protection Areas koji je isto automatski ugrađen na naš server, ali treba da se uključi. Ovo je plugin ukoliko želite da zaštitite određene oblasti na vašem serveru, kao što je na primjer spawn ili neka PvP arena. Čak postoji i Essentials plugin koji je napravljen po uzoru na vrlo popularan Bucket plugin. Dodaje warpove, homeove, zatvore i preko 20 komandi. Kao što vidite, čak postoji i World Edit plugin. Bukvalno ovdje ima najbitnijih plugina koji će vam trebati na vašem serveru. Hajde sada da vidimo kako možete dodati te plugine. Za početak treba da zaustavimo server tako što ćemo u aplikaciji kliknuti stop server i evo ga, znači sada se zaustavio server. Zatim je potrebno da sa telefona uđete na ovu listu plugina, imat ćete iz ovu link u deskripciji. Evo ja ću na primjer da skinem ovaj plugin za ekonomiju, znači zove se Bank API, tako da samo ćemo kliknemo na plugin. Ovdje bi trebalo negdje da nađemo link za skidanje samog plugina. Kliknemo na ovo ovdje Bank API GitHub i sad nam se otvorio GitHub link. Hajde kliknemo na ovo assets i hajde skinemo ovaj Bank API.zip, znači sad bi trebalo da se skida, evo već se skinuo. Ja ću da otvorim internal storage. Idemo u download i da ukucamo Bank API, evo ga ovdje, držat ćemo preko njega, ići ćemo da ga prebacimo u drugi folder, a to će biti u folder sa pluginima, znači idemo u internal storage ili gdje ste već skinuli aplikaciju, nađete folder koji se zove Qubit Write server, otvorite ga, otvorite folder plugins i samo ovdje pastujete ovaj plugin. Folder ovog plugina će morati da se unzipuje, ovdje extract to i idemo samo OK. I evo ga ovdje Bank API.
Ja sam ga slučajno pastovao folder u folder, tako da sam morao da ga izbacim iz foldera, ali nema veze. Potrebno je da ovdje imamo folder plugina i kada se plugin otvori da unutra postoje neki drugi fajlovi i to je otprilike to. Hajde sam ja ću ovo da renameujem da bude samo bank API i ovaj .zip ću samo da izbrišem. Sada kada smo dodali naš plugin, potrebno je da ga uključimo. Također da testiram kako radi, uključit ću i ovaj Protection Areas plugin koji automatski već dolazi sa našim serverom. Tako da šta je potrebno da uradite da biste omogućili plugin? Odete nazad u sam folder vašeg servera, nađite fajl koji se zove settings.ini, taj fajl ćemo da otvorimo. Kako biste lakše editovali ove .ini fajlove, preporučio bih vam da sa Play prodavnice skinete aplikaciju koja se zove A-Code. Uglavnom, hajde sada da otvorimo preko te aplikacije ovaj fajl i da omogućimo plugin. Znači, ako scrollujemo malo na dole, vidjet ćemo jednu sekciju gde piše plugins. I sada samo ovdje treba da dodamo naš plugin, a to je bank API. Stavimo jednako i stavimo jedinicu. Znači, kada je ovdje jedinica, to znači da je plugin upaljen, a kada je ovdje nula, to znači da je plugin ugašen. Također, ja ću sada da omogućim ovaj Protection Areas plugin koji je automatski ugrađen u Kuberite, tako da ja ću samo da omogućim taj plugin i kliknut ću na ovo ovdje save dugme i to je to. Znači, sačuvali smo fajl i omogućili smo plugine. Tako da, hajde sada da se vratimo u Kuberite aplikaciju i da pokrenemo server. Znači, idemo start server, server se instant upalio i hajde sada da probamo da uđemo na njega. I sada, kao što vidite, kada smo uradili /pl, ovdje nam izlazi i bank API plugin i Protection Areas plugin. Ovaj bank API plugin nije najbolji plugin koji sam mogao da skinem da vam pokažem da li radi, pošto da bi taj bank API plugin funkcionalno radio, potrebni su mu i drugi plugini za shopove, ali uglavnom kao što vidite on je učitan. Tako da hajde vidimo kako ovaj Protection Areas plugin radi i kako možemo da zaštitimo neke oblasti. Potrebno je da uzmemo Protection Event, ovo je jedan poseban štap kojim bi trebalo da možemo da selektujemo oblasti. Hajde da kažemo da želimo da zaštitimo ovu ovdje oblast, na primjer ovo je možda neki spawn ili tako nešto, znači ovo je prva pozicija, hajde malo više da bude druga pozicija, hajde uradimo Protection Add. I sada kao što vidite svuda mogu da rušim, ali kada bih probao da rušim u ovom ovdje regionu, piše mi da nemam dozvolu da kopam ovdje. I ukoliko želim da dam sebi dozvolu da kopam ovdje, potrebno je da uradim Protection Add Super Pro Stefan. I sada bih mogao da kopam u ovoj oblasti. Mogao sam da pokažem neke dosta zanimljivije plugine od ova dva, a jedan od ta dva bukvalno ništa ni ne radi dok mu ne dodamo neki treći plugin. Link za listu najpopularnijih plugina imate u deskripciji ovog videa. Naravno, možete da menjate svet i ostala podešavanja vašeg servera, znači možete otići u folder Kuberite servera i možete se vratiti u ovaj fajl koji se zove settings.ini, znači ovo je bukvalno kao server.properties fajl na nekom bucket serveru. Ovdje možete da podešavate da li je server krekovan ili je premium, a to je ovo authentication, znači ukoliko želite da vam server bude krekovan, potrebno je da ovo stavite na 0. Ovo je onaj isti fajl gdje smo dodavali plugine, najbolji server, onda maksimalan broj igrača, hajde stavimo 10.000, da li je hardcore uključen i još par nekih stvari, imate neka podešavanja za ugrađeni anti-cheat i možete staviti imena default svetova. Kad smo već kod svetova, hajde vidimo gdje se nalazi folder sveta, evo ga ovdje svet našeg servera, znači ovdje možete uploadovati bilo koji vaš svet i to je otprilike to. Kada smo sve to pogledali i izmenili, hajde opet da pokrenemo server, evo ga naravno već se upalio i evo ga ovdje naš server, znači sve se sačuvalo, piše najbolji server i može da stane 10.000 igrača. I evo ga kao što vidite sada nemam skin pošto sam stavio da je server krekovan. Uglavnom, propustio sam jednu stvar, a to je da možete otvoriti ovaj web admin. Sad ću na telefonu da vam pokažem šta je to. Ovdje možete podesiti username i password vašeg web admina, to su kao neke kontrole vezane za vaš server. Evo meni username 123, šifra mi je 123. Otvorit ćemo ovaj web admin i hajde sada da kliknemo na login i da ukucamo naš username i našu šifru koju sam ja stavio. Idemo sign in i hajde vidimo šta sada možemo sve ovdje da radimo. Možemo da gledamo ceo chat, hajde vidimo da li možemo da pišemo nešto u chat, na primjer zdravo.
Da, znači piše web 123 zdravo, onda imamo manage server, ovdje možemo da restartujemo server, reloadujemo server ili ugasimo server, možemo da menjamo permisije, znači dozvole igrača, možemo praviti grupe i dodavati permisije igračima, tu isto možemo da podešavamo rankove, evo ja imam trenutno admin rank. Ovo je cool feature, možemo direktno sa web panela da podešavamo doba dana i vreme, hajde stavimo da bude dan, oh my god, bukvalno ovo je previše instant. Instant se u igrici promeni vreme dana. Ovo je stvarno baš cool. Hajde stavimo da bude grmljavina. To je otprilike to što se tiče samog servera. Ja sam bukvalno oduševljen featureima koji ovaj Cube-Rite ima. Za kraj samo želim da vam pokažem kako možete port forwardovati vaš internet tako da i drugi igrači mogu da uđu na vaš server. Potrebno je da uđete u podešavanja vašeg rutera, a to ćete uraditi tako što ćete na vašem pretraživaču ukucati 192.168.0.1, a u nekim slučajevima će biti i 0.0 ili 1.1, znači sve zavisi, ali je najčešće samo 0.1 i onda će vam tražiti da se ulogujete na vaš ruter. Ukoliko niste menjali ovu šifru, onda će najčešće bude ili prazan prostor ili admin ili admin i slično. Kako da saznate vašu šifru, potrebno je da nađete model vašeg rutera, on se najčešće nalazi na zadnjoj strani rutera, znači od pozadi, znači ukucate model vašeg rutera i napišete pored login i obično će negde na prvom linku da vam izađu username i password za vaš router. I kako će vam ova stranica izgledati, opet sve zavisi od rutera do rutera, meni izgleda ovako. I kako biste port forwardovali internet, najčešće je potrebno da idete negde u neka podešavanja interneta, kod meni je to ovde u advanced i ovdje imam kategoriju koja se zove port forwarding. I šta ja želim da uradim jeste da sa telefona prepišem ovaj ovdje IPv4 koji mi piše ovdje gore ispod ovog teksta Cube-Rite is running, znači prepišemo to. Vama ovo neće biti IPv4, znači svima se razlikuje. Kao port napišete 25565, kao external port isto napišete 25565 i protokol stavite boat, ili ukoliko nemate opciju boat, onda ćete verovatno imati neku opciju TCP and UDP i sada znači samo ide novi plus da dodam ovo i kliknem na OK. Tako da evo sada se ovo sačuvalo i ja sam uspešno port forwardovao internet. Hajde sada za svaki slučaj da restartujemo naš server, znači stopirat ću ga i opet ću da ga pokrenem. I koji je IP vašeg servera, znači samo je potrebno na pretraživaču da ukucate my IP, kliknete enter i evo je ovdje vaša javna IP adresa. Znači ovo kopirate i pošaljete vašim prijateljima. I sada ukoliko smo uspešno port forwardovali, znači možemo da ukucamo ovaj ovdje IP i sada kad bismo kliknuli join server trebalo bi da nas ubaci i evo ga, kao što vidite perfektno radi. Ukoliko vam se ovaj video svideo i ukoliko ga smatrate poučnim, slobodno stavite like, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu.